Nimbulu bina katali na turang akira maramo Iyo. ni sama cukup mana VTFM Facebook Live nimbulu bina katali na porong cukup mengo nanom ni radio nanom ni lomon ni bale sebi ngana bono iku porong cukup mekina Gori. nan ren ren ngamo dengo ena beto koni bina kanai Bakers Fresh Breakfast crackers. ke baka ondo tali taka mo kana biskete na Donu. no tikone ke mum biskete mono ngun chiki na ni woti na pakai kabendai sena katalaw na mataka dingi taka na biskete go na Bakers Fresh Breakfast crackers. Mendo na mam, musanga mendo kete na madawa. Moto boleh katalau singelebu wa kami biskete. Onangai kilakin na kenanga. Gosa kita katiko. Ya bawon ini bina ka sotal ngar do chesa na nguni angora Iyo. ka do chesa biskete. Right. Ana ngoni nguni angora do na chesa bina ka mono dingi taka. Ana Bakers Fresh breakfast crackers. Au bakila na tempat apa kayak mau musin nengu, kayak musin nantok. Iya na tempat aku lah aku cukup minta ko sarangan ni kako sarangan da sio pa minta do pa sigile tu sinda pa sulu pa binaka. Ngaro na sarpa binaka na tempat do tu kuna ngandor tukang ko bina koro. Ni sa chiku bi ko na kata-kata lele yang ngom. Iya. Marro sarpa pa binaka. Iyo beke bira beke maminan tawai. Kaya baka kembat Wah, mata. tawai juga ko. Damin tawai ninda main dan ngamoting ndam bulat takan bulong ko ndam bulan ninda wai. Iya, pokoknya ini bilang kecil kami nak diku mau nangkar. Kaya baka kembat mata. Betul-betul kayak pangkaratan dono tangan ni. Tatangan na kus. Ya sa pokoknya ini bilang kecil kami nak diku na ita bindu dia soso sa kila nang uniang kono. Au sa tinggu na singa monici. Au sa off nang uniang kono. Oh. Ya na monici. Wata kena noa. Au sa tinggi tak sarang me usa suka nga. Me usa ngai pon don sarangan itu me usa le kanya na kem kui pakai kata-kata binaka. Otia me usa tutubi binaka. Me usa mo. Ela ko binaka sa lawada. Ela ko sarang apa binaka. Au sini pembuta. Au lako sarang apa binaka nano kito kana sui. Iyo. Pa kata-kata binasa turang gandor namura kita kena muli patram bor. Oh, rito na naman post na Facebook. Ah. Kaya nambongin na loa. Au tuwi ba to sangande may ngorto na ngole may manyaba. O may kamua. Oi. O mosio tadina Gigi. Mo tadi kina tadina Simi. Erto ngole may ngorto satu kuna wawa may bale. Na offload ba endola wango endola 24/7. Ngole may. Kito sa may grok. Pasa mata kitong kitemu grok sa utina dio wala na tin. O ya usah tahu kosong may satu kuna ngabi utine abu mau may mo de na ni mataka. O tinarua. Au sa kere berto mo sa tahu. O sinilay ba rawa. Ucina ruang mata kalele. O tinarua mata lagi. Wasa pata ka wangango. O bango ta temay sa ro ta tangri telefoni. Dems sa tani ko nang na pick up milay nikir. O bango betul bener tahu lu sisil raw. Ya umberata ya. Au nanguni ang kono nangono ko dem so au sa sin raw sarang meure de me sive na tin karo. Au do lo sarang kata biu. Au nanguni ang kona. Ke nguni ang kona ngaruanga siturungan ewo. Untuk ya tahu ngana cini pi maman cini ke bersar cini kedua. Au sa do tetap. Iya satu kuna na baki. Siya nga si Oi. nembaki. O yung na aloma tua. Okay, yung pinaka. 6 bulan ni aloma tua sa ndala ko cuma sa na nembaki ni bulan ni raw sa toso tagi chuko. Alright. Iku sona kai ko ako ponto ko tume no bulan 5 chin nembaki sa Iyo. oji. Mesatal. Ondo address ta kanang bulan ni non bulan. Baka ngantona wanga. Gori. Na wanga ni kila man port. O kana unload ta kana kago. Right. Siap mo sona kako. Okay. Ya ni salah ko chiko. Sandi dia chiko no musok ko ndo mena unload de sona ka. Na RCB na nguni ang kono bakal lia. Iyo. Na via dorbu ni saba wachi. Iya nadaba. O satu kuna ni kaeso makao maili mo sa unload nangono ko. Nadaba baka moto kin lambara sirango. Saka kongo warni. Kongo ento tango na kole uku na. Oi. Na style sono ngono ba. Oi, okay. Ngo na ulung kita ngoro ngo sini dongo. Nadaba gori. Ngo na torongo. Nadaba na tadi koti mo. Saka ngo na dani kucu ngono ko Iya. item ngo na ngo na sab-saba. Oi, na sapa. Ko tombor bi ko Nduka liu. Nanduka liu. Au manta ka ke makaun, au sangat ko mo na ko tibang ko rinda na. Iya misalnya biang kasi may pakalilay, memory na channel niya baki. Ke makau tara nang ko si malala. And upload ta na Facebook ko tinay abu sa Kayak kira balang-balang ko lang kata ko kaya murire may bira taleso erna ready ko erna no mni sangas. Saya nggak melihat tuh na tambah ni siya na stats na like ko te na cut. Kunyo lang kata kan ni sa wera nga ko may take. Iya. Leba me wera. Au sabang ko cuci ni abu ke baka mani sali salulu sara. Sali tapa ke baka ndo na tangan ni menare rebi na kabe iko. O yau. Iko tali ngabe yau. Mena baka ki. Iya saya kung gore se chugi yung mga ni kuch sa dodor mo sana toro na ulum. O yau. Iya. Arto na numur to may orto bunin dagat di sa lengkota.
Oya una ngono mai na bunin yung sator wango. Ndona do re da tario mo ndona. Tu aka kun rongo da kau sinto bina kata mo rongo da mai ko na do re da. Na ka ke le tu go me ke muni to toka dedere. Kala me bu do re bina kani on mai. Na matanggali do re bina kana do bada. Ko ngai do ya ngai do sar ngai muringo. Ngai botol tim muringo bole ke sama ni radio bole elilo. Sama ni nanoma. Oyo me usa. Kenapa le malo lo malang kata kati ure ke murirai. Iya na kenguri ni unang kami palintarada ka kon na itamba bango. Isi tartunga emes tangi ko ni sabe ko tio kamera ke na batali ko guys ta chikina na ikoti kotia silimi lake. Sini kenguri rai ko no muchungore mendo tal mereda. Iya. Ko wanga ay ko tukuna ken do tal merere bina ko china ichone ni na rai mai. Ken do tal merere bina ko wa ottama ichone. Ottama ichone tar ngani na rai ngani bango ken do tal wa merere bina kana ndele ni buru-burungo. Na ikoti-koti ngori, kaya kami ngai kambil kanan robe asang ngai muri. Ya boleh dibina kami nak boleh bersama cuma nak kami nak dikuah, dan dengan mentengo na pepo no atau bangau ni borong itu mekinan do rando tu kuna na buni wai, do bina kanan rende. Don kila nindo do na sing ni tak tak bangau libra kai press apa ka sampai kina na nonton bulan na besinga, nindo do bende na baki, do koto mai na bulan binaka. Ka na pa bulong-bulan tagi ko tala. Au na ka kena ikaruang tadi. Nakangau bena betu kuna. Nakakede sara. Moyang lo bena kacu. Don. Nangau na ngai kuna yang lo bena kacu gina ona rede na mai tumba na serro mai. Na kena serro. Wala makesen ya lo bena kati kona liwasa ngati ni ali tikota. Se tambah-tambah Facebook tu ngota wasa ngati kona. Ochingai na nangono ko. Kakunyo ochinga o baka dona message bin total ngonelo I love you. Hi, how are you? Kona message ya. Baka to binum to na ngono saranga menuing kau tukino ko boso sto no baka sa may vale me baka sa tu. Kinta dala ko sa tangir no messenger. Nanu mo ko din total tangan sa message. Right. Garengano ko oi ko ngai ko message. Selfie tu ni ko undi kita no matamu. Boro ke no mata na o cha to message bitu ba ochingu bolo binaka I love you. Me ba ya? Ay mbiu no kuro, mbiu no pakasaga. Utur na buka. Ya kako nyo da ko na style do da ko chuko ko cha message lo chuko man toneleo. O de ka ko paka info mata ke uncha. O ke paka into talo mo message kin toneleo do message sara binito na ay bula da sa ta ko chuko may bale. Iyo, don menta na nakamati na baka bubale. Beke mo na o chungang ko na office sampai baka na numig sara sampai pulang mo taxi talen. Iyo, taxi mai. Na wala mo tra kira mo ramon dre nga madengu eno bito ko binaka chingane Baker's Fresh Breakfast crackers.